Dua holong ngasada, holong minang holong ki, dua rohan ngadomu di padomu Tuhani. Susah unang behita marsira saleleng di tanong maholong imaan somona wakaholong ihong holong nungasada, holong minang holoki, dua rohan ngadomu di padomu Tuhani. Susah unang behita marsira saleleng di tanong maholong imaan somona wakaholong ihong somona wakaholong ihong aleng hasudungan ainungang hutodohong ainungang hupilito iko komadong aku itong tadi yang berjudul Dongan Matua. Oke, horas tadi madingin, pirtor di matogu, horas.